Курорт Северного Кавказа жағы компания сатты мамышоны курорт туристон балсватты хығдма бақашын. Қауы ырмаш шармагонд экономикон зона илбан майын. Уйтыхай агентат тасын фекушын котой курорты Северного Кавказа и пресс-служба. Наридаган сагат ирыштон варащей экономикой райрышты. Министрадма курдят бала варта, мамышон усы хығдма бақашыны фадыл. Ожардыл онырловын канзыштым, шармагонд экономикон бынаты ном хашынай. Мамышон фаипар дуамин ыртындашам ажы. Ныртака хахон рекреацион курорты раштыл. Сауы анырынцойга кушт. Компания-то будмашыма меркада тасатышты фарашт миллиард шомы инвестиций табахашынма. Мамшоны проектом федералоныма республикон бюджеттай радих котойшада 2 миллион шомы. Курорты Северного Кавказа компании шайрак директор Хасан Тимижиева нахаштамгашка мамшона ниш апатфадаттадар самаем туристаны гулфканой уман. Курорты апаты фацаққавы дуа аунзга фандажыштай қағзоны қылбырыны трасса шаражын. Уйражма валам қуама бавазуй дон, газ ама электрон тұқ. Умай волдайма фандажа арыштат ама мамышо матанели куштыта қуама карома фавой. Курорты фацақ фалтарш кушынан тақавы сапар миллиард шомы. Адапатай арвалажон курорты фажуат. Узан юмин фоншада гектары. Қағзоны фандажа дархта узан 2 километров фылдар.